Football Titi part zaruk somthum pakwana ngai thavele don ta ila transfer market in azir chian na atangin La Liga khelmek player sang zinga hluzual somte tarlan anita a heta hian lamin yamal hluberin a hlut na hi Euro maktedoi zani ania Jude Bellingham le Mbappe ten dotin an hlut na hi Euro maktedoi za somria ta da ani Vinicius Junior an dot le in ani hlut na hi Euro maktedoi za somsaria ngayania an hnuaiah hian Euro maktedoi za som liman huwa ngai Pedri te Euro maktedoi za som thum huwa ngai Valverde te Euro maktedoi zamana ngai Julian Alvarez te Euro maktedoi som komana ngai Rafinha le Rodrigo te Euro maktedoi som riat mana ngai Pau Kubarsi te an omani anni ho hi La Liga a player hluzual soma transfer marketina angai te anni khothlang lam chanchin buthen khatin atarlan danin Newcastle atanga chua ngiat Alexander Isak hi a khelmek na Newcastle hian English Premier League season thar antan na tura Aston Villa an machon huna team squad a antel don lova ani ang thawin Ian Uiza po Brentford in season thar antan na Nottingham Forest an machon na tura team squad a antel don lovani player chua ngiat te hian an khelmek na club an la chua san si lova club ho tulam an laka lung oi to big lovin an khelmek na club tan anin kheri don lova thlau thlak ani chunzom tari ani anni pani hi an chuak ngei don em ala chiang lova an chua ero arin omzui zela transfer kongka khar ero anai ve zela chuwangin chuak lova an khelmek na club a chamtlang thei pon nia an malam hun hi a chiang lo hle Spain League Sangber La Liga khel Getafe Football Club president hian La Liga thunei tu te dan zam le an ken ko dan vel te hi a kham ve hle ni turani ti hian a soya La Liga a center back Xavier Paul Omar Alderete sumtlem te in kan shala khawang khan player som paruka tanga som pasari vel kan register thei pha don La Liga thunei tu te hi Beronila anni chuan shalro antinga langche mimal thil angpoin intiamna min nei tir du mi lovani kan lik hi Europe khomol pui nui bom ani ringot to atia Angel Torres Getafe president hian La Liga dana wanga player jelu theina tura an nei sa shal ngai thin hi anasalutuk ma angaya apom thiam lo zual ta hle Barcelona po in an player tharte an la register kim theilova La Liga hi chu an khirkhiap zuala an phalchin azau boxi lova English Premier League hi chu ranking a po hian an phak theilok lovin arin om an chevel bo ruak siam lian tura an kentel then khat phazau konga English Premier League lam hi an tluk lo lutuka abikin club te jok te phei chu La Liga a hian an thang chak lei thei lovani France champion European champion ni bok PSG hian kum in sangni somni panga a hian English top club zinga atam jok Arsenal Liverpool Manchester City Tottenham Baka Aston Villa te an hne vek towa Chelsea ero an ngam lo English Premier League ka Big Six team ti thina tangin team panga an machona team pali an hne team pakhat laka chawan tlom French League 1 le English Premier League in thlauzia chu kan hriat kha English Premier League hi League sandan indot European ranking a pakhat na niin League 1 hi panga na ania Farmers League ti te in an soinom na hial thin ma se anda niam league champion hian English Premier League team thate an hne tam ta hle football hi chu adan adang thina in elna nem zo khela ngai te po hian in elna haw tak zo khel zinga thaber ber te hi an hne vele khau zel Real Madrid player thar Argentine Franco Mastantuono hian tun thani sompali khan kum sompariat apum ve chawa kum sompariat apum ta ka wangin Real Madrid a ain pulu thei zuya Real Madrid hian tun hnaya an player thar hi an tlang zar taboka chanchin bumi te ma a ain lanani ani hi kum sompariat mi chap kan ti kha alano pante lulnen ain thlashung vaklo katan chuan Lionel Messi hi khovela player thaberani Argentine kania Messi hi a thaber ni in kashia abak soibel tur kanei lo Argentina le Real Madrid chungchanga chuan Messi hi Barcelona a atlana hleya Argentina a po chuti thau chu ma se Real Madrid hi khovela club lian berania he hmuna hian nu ma nu che turin kalokal Real Madrid chantu te hi keima hian anin chuan hle kadua chu thlentir ngei katum ti in a soyani Mastantuono hian Real Madrid player anina anga
press conference ama chon masak bera Messi afak nga la Real Madrid chung kwatan chuan hriat anuam lo mai thei player tam takin an soingam lo tur thil Argentine rol thar hian huaisen takin asoya ngai san po a hlo pha viawani Messi a thaber ati awanga ngai san nilovin ariru diktak soingam khopa a huaisen na an fak leya ani hian NB po a hlo zui ngei do ne ani hian PSG in an som chungchang po azeb lem lova PSG in min som ngeya Luis Enrique nen po kanin bia min du awangin lom thu ka soinon le ni sela ma se ke ma chuan ka du ka chianga Real Madrid ani atia Argentine rol thar hi Real Madrid hian Paul Magdalene somnga pali sengtling thei turin Argentina club River Plate atangin an leya River Plate in an club chanchina player an Salman Tamber record an siam hialani teenager man tamania alaka beiseipo asang le beisei phak takang mo Samuel Titi hi kan lakhelom ome Barcelona defender nget tak thin kha nia ma se tuna chuan khoya nge aom engtin nge aom tak ti te hi anol pui chuan kan ngai tua lovin arin om French defender hi hliamin atlak buak na sa a aniam chak hle Barca a khana nget reilova Italian club Li Salona khel chuakin sangni somni pathum khan France club Lille azom lea tuna phe chuan club von lai anei tamia lavani free agent ni in free transfer a laklu thei tur zinga mi ni ma sela ama hel tu club langsar anom mia lova kumsam thum pakhat mi chawlani ma sela football khovela atan mun tha aom talo ani bere season masa po khan lil tan match a khel mia lova Matchday squad a tumthum aom ve phak trok kumsang ni somni pali January tha a cup difference match a khel kha professional huanga match a khel hnung ber ani taria ain khel lo rei ta hle kumsang ni sompariat FIFA World Cup Russia a nei atanga chiarin Titi hi tum sompariat te meu ain liam towa match ja somsari chuang a khel theilo pha to bok liam awanga na sataka tlangniam zinga Samuel Titi ming hi soi ani reng to in arin oma akhongai thak hle Liverpool midfielder Alexis McAllister hian sala chungchang ti hian soin Mo Salah hi hlimpui vengveng tlak khopa turu ani kar tlem te chunga tan chau ji ma te kalkhal katum thina ma se a theilo alo thleng man zela alo hu luam to zel ni khat chu ka zo ta topa engtika nge imut ve thin tin ani khan muthi ka ngai na lem lo darkar sari aya tam ka mut chuan ka ha dam lo riau zok thina ha riawa in hriat na ka nei thin nangpo in darka rukle achan ve bak mut imamo lo min ti ani Salah hi chu jima darkar chuang lai hun manga aom nuwa po midangin ei in tura an som po in annar mai zela nilove kala zo lo deu na tho kalangai atitlat zel Liverpool ka zom tir khan Salah hi ka ela ka ngai tu dan tak phei chuan ani hi kumsom thum pakhat ania ke hi kumsom ni palimi chau kalania in be tak takila ka tiril ruwa ma se son thum lai Salah ain ka dai rei lo ngal panga Salah khan adu tok ma in ka du tok man der zel zinga ka thowa Salah ka khum theilo awangin thinrim burin ka omle nge thina chutiang chuan khuma ka thule wang thin Mohamed Salah hian Liverpool a hian tute tan po kaldan tur dik asiam veka enton tur dik ani hi kanuna professional ka mu to zonga thaberania ramsakol angmai ani ati McAllister hian Salah hi angai sang leya angai san na ber chu a discipline thalatuk a in pek na sang le ate rei pe na enton klak khopa hun a man that na hi ani khel puite ngei poina an ngai san em to hi chuan an ngai san tlak le ani ti hi arin ngam zual ani transfer lam hoita ila English Premier League club Brentford chon ang club record siamin Paul Magdalene somli pani point pangain watara an lalu don ta a Bournemouth atangin kumsomni pathum mi hi an lalu don Brentford hin ang club chanchina player an leiman tamber ani ang watara hian Bournemouth chua sana duwa chu wangin Bournemouth po hian chelui tumbik lovin Brentford ina andor na hi an pom sakta ani Burkina Faso forward hian season liam ta khan Bournemouth tan match samthum pasari khelin gol kuwa akhung Brentford hian forward player watara an laklu don ta ka wang hian chuangiat mek yen wiza an hral phal mai to arin oma Brentford boss Kate Andrews point wiza hi Premier League season an tana Nottingham Forest an machon tura squad a adalo tur thu asoi chiang towa
wiza manatana sumtam tak an phut po anti niam phal mai rin om to in anin chhuatir zui mai arin om ta ani Newcastle in Aston Villa player Tangkai Jacob Ramsey an la lut don boka club pani transfer fee a pound maktadwe som Liverpool anin rem Newcastle hin elanga Nottingham Forest atangin an la lut to a AC Milan atangin defender Malik Theo an la lut to boka Ramsey achiang le ta boka an squad acha zual don le ma se du tok thei an la nilova an player poimo Berpol Alexander Isak an chan arin oma wangin striker tharlak lu tumin ma an la meka player thar dang nei bel ngei an la tumani English champion Liverpool chuan Italian role thar defender thang duang tak kumsom pariat mi Giovanni Leoni an lak lu tak thu Fabrizio Romano an atar lang ta a kumsan hi somthum pakhat thleng dai contract kumruk dai contract an zia kani Liverpool hian transfer fee a pound maktadwe somni paruk borvel an seng Italy under 19 international hian Padova tan huna mang thina chumi nuwa Sampdoria tan te khelin nikum ni puilai khan Parma azomani Parma tan hen apoi mo zui leya season liamta Serie A khan match som pasari laya khel mana Parma hi te bula som parugna amor bok puin relegation zone point ngain an tlan san ani team angin che thalo ma sela player mal khain akum ngai to phe chuan Leoni hi a che thaleya hei wanghian Liverpool hian iai lovin alaka besena sang tak nein an la luta ani hen kumsani somni pathum March kha khan Padova ina an komna an ti chua Leoni hian Virgil van Dijk angai sang leya Manchester United defender Chris Smalling angai sang tel boka khatilai khan Smalling kha Roma ta na khelani Liverpool hian an tlar nung thom that an tum meka Bayer Leverkusen lama Jarrell Quansah an thral towa Ibrahima Konate la kum khadai chau contract nei contract la ziak thar lo Real Madrid ne na soizom mek an ni boxia Virgil van Dijk au pato bok ne Liverpool hian center back an mamona asang ru leya hemi konga hian an mamo phuruk thei tura ngain fit dugle inchis nga laya sang kum sampariat mi Giovanni Leoni hi an la luta a bol ka nga po ani hi thatok taka soithin ani hei ba ka hian angai san em Virgil van Dijk angin film taka khelin pressure hnuaya po dam tapa ball siam rem thei thina nia akum ngai to phei chuan ain rin tok na hi sang to takani tia soithin ani ma se ani hian season tharlo om tura hian Liverpool a mun poimo achan ngal arin om lova chuti rol chuan Liverpool hian intuition turin club danga chhuatir an phaldon lova an squad a om nget tura duin arem chandan anga atam theyang ber khelna mun pek an duwa Van Dijk le Konate te kara puitling zoka in zirzui turin an du ni in tarlan ani Liverpool hian tu ni puilain player thar leinan pal maktadwe janhi somsari chuangdai an seng towa ma se player an shalna atangin pal maktadwe ja somsari borvel an la lut towa player leina atana suman sen le player shalna atanga an lak lu pain Liverpool hian sum tam tak an la seng lem lova hetiang kara hian player dang lak lu tur po dab zui zelin Mage hi le Alexander Isak te po an zui zela anni pahni hi an la lut le ni phei chuan pawn maktare ja somnga tal an sen bel ngei tura ngai ani Italian club Roma chon Manchester United atanga chhuwa du Jadon Sancho laglu antuma pawn maktare somni the chuakin United nena Sancho le deal na an thlen United hian pawn maktare somni na shalphal do nem ala chiang lova heti la hen Ruben Amorim first team squad ta Jadon Sancho hi da lova chua deal chuangiat ani awangin team manager hian a thlau thlafel to ani kumsom ni pangami hi Manchester United in pawn maktare somsari pathum senga an leania beisei aphak lo awangin lon te point an chua tir towa tuni puila hian angeta shal ngei tum thungin shal dan kong andap mek ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlante soichun zomta ila Manchester United in Brighton player Carlos Baleba laglu antum chunzom zela ma se Brighton hian Baleba hi chel duin kumin sani somni panga hi chuan shal lo antum burmaya hetiang kara hian United hian beidong lovin an chui chunzom zel ani Manchester United hian Garnacho te Jadon Sancho le Anthony te shal fela anni shalna atanga suman mu te ba ka suman nei sabel bomin Carlos Baleba hi leyan tumdo ni te po a tarlan aoma ama Baleba hi chuan Manchester United hi zom ngei aduni in soyania chu wangin United hian mimal thila boina an nei arin omlova transfer fee hian Brighton nen anin rem thei chuan an lak lu thei mai arin omani
Nottingham Forest chon Manchester City atangin James McAtee Paul Magdade somni pani baka add-ons da telin avain Paul Magdade somthum sengling thei turin an lalu dona transfer fee hian Nottingham le City te hi anin rem to ani Italian club Inter Milan chuan Manu Kone laglu tumin deal na an thlena Roma player poimo hi an laglu thei ngei po abei oma transfer fee a Euro Magdade somli borvel an sen arin om Chelsea chun an Spanish defender poimo Marco Cucurella an thlung het don ta a Saudi club tena an base nia thua than nuwa blue sian rang taka ma la zuin contract heransi muwa athupungin anin rem to a ziaka da mai thei turin ti fel ngai angte an ti fel kim thokhat to ani Ben Jacob Inter langin Manchester United forward Rasmus Højlund hian a khelmek na United chua san aduna atilian zela club how to ten hena po chua adu thu a hria tir tor ni Interland ani AC Milan in Paul Magdade somli in Rasmus Højlund hi lei anin huam ni po Interland aom ta a Manchester United hian Paul Magdade somli an base ya AC Milan hin atira the chuan huam lo ma sela the chu anin huam to ni Interland ani ma se Milan hian lona ho phota angeda in lei theina tura Paul Magdade somli hi da andu thunga Manchester United hian anpom theidon empty ala chiang lovani Saudi Arabian chanchin bulian ten tar langin Al Hilal chuan an gol khung khol Alexander Mitrovic hi contract anei mek ti top sak andua Serbian forward hi an dor mek heta hian Serbian forward hian contract ti top arem ti ni chuan Al Hilal hian zangna domna Euro Magdade somni panga te me upek anin huama Mitrovic po hian contract an nei mek hi ti top arem ti mai rin ani Al Hilal hian Liverpool atangin Darwin Núñez an lalu toa chuwangin Mitrovic hi pai chua tlar malama Núñez zok hi rim rola nei andu ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai khlak chun zomta ila heta hian da sanin tar langin Manchester United chuan Sporting atangin Danish midfielder kumsomni parukmi Morten Halmen laglu antuma Brighton atangin kumsomni pakhatmi Cameroon player Carlos Baleba laglu tuma sela Baleba hi achian lei theilo awangin Morten Halmen lam hi an hoi thar vele ta Paul Magdade somnga borvela laglu thei tura ngai ani heti la hian Baleba hi an laban san chuang lo bok team talk in tar langin Tottenham chuan eze laglu antum chun som zela Arsenalina laglu antum hi chu puyen Paul Magdade somruk pariat borvel Crystal Palace an base ya hetiang zat hi Tottenham hian an the chok phaldon empty chiang lo ma sela Spurs eze hi chanthei ngei anin base ani Melin tar langin Fulham chun Manchester United atangin Danish striker Rasmus Højlund laglu antum vele a AC Milan in laglu antum mek hi London club Fulham hian an chu pui vele ta ani team talk in tar langin Chelsea chun Alejandro Garnacho kumsomni pakhat mi Manchester United atangin laglu antum chun zom zela Paul Magdade somthum panga borvel talin United hian shal andu rinania Chelsea hian atlom theyang bera lei antum ve thung Code offside in tar langin Arsenal chun an left back kumsomni parian mi Zinchenko an shal phala Porto Fenerbahce le Real Betis ten an base mek Melin tar langin Brighton player kumsomni mi Argentine Facundo Buonote chu German club Dortmund le Leverkusen ten anin chu mek Italian chanchin bulian ten tar langin Inter Milan chuan Nigerian forward Ademola Lookman Atalanta player poimo hi laglu antum chun som zela ma se inrem na an nei hlei theilo awang le anin do rei to em awangin Inter Milan hian kar khat dang chau an bo zui dona anin rem theilo ani chuan khodang an hoi to don ani kan topic nun beratan chuan zaninin khel tur chungchang te soita ila chumi baka chuan prediction kan ti tur te po kan soilang tel don ani zanina hian English Premier League season thar tan ani don ta a match masaber hi darsom pahni le chan ve hian Liverpool champion lai le Bournemouth ten an khel dona Anfield ta English Premier League season thar match masaber hi an khel don ani Liverpool hian tu nipui transfer hian mang thaleya player thar engemaw zat nein left back Milos Kerkez right back Jeremy Frimpong te goalkeeper Mamardashvili recha ain pulut ta boka ani baka hian Armin Pexi goalkeeper thar an nei tel boka forward player Hugo Ekitike baka playmaker Thatak Florian Wirtz an lalut boka Freddie Woodman free transfer in an lalut boka hei baka hian Giovanni Leoni an lalut to boka Liverpool hian Paul Magdade jani somsari chuangdai player thar leinan an seng to ani ma se an player nei sa engemaw zat an chuaka chungzinga chuan Darwin Núñez Alexander Arnold
kwa him kale har Jarrell Kwansa Luis Diaz le Tyler Morton te po antela player langsar lo then khat an chuak tel bokani chu wangin Liverpool a hian kan hmu thin player then khat kan hmu to don lova player thar engemaw zat kan hmu dona an team game a po engemaw chen chu danglamna kan hmu abe sei omani Bournemouth hian tun ni pui transfer lain player thar pali an la lut towa Bafode Diakite te Chelsea goalkeeper thin Petrovic te Lorient player thin Eli Junior Krupi te Oren Satangin left back Arjen Trafford te an la lut towa an player poimo tak an chan thunga an defender nget palizinga pathum left back Milos Kerkez te center back Ilya Zabarni le Dean Heisen te an chana an left back phei hi chu zanina an ma chhon tur Liverpool laka hian an chan ani chu wangin Kerkez hian a club hlui ma chhonin Liverpool tan English Premier League a debut match a khel don hei baka hian Bournemouth hian player dang an chan nuala chu wangin tuna an din hmuna tanga thir chuan Liverpool hi chaktura rin kai jok an nia team thajok po an ni Liverpool hian English Premier League a Bournemouth an ma chhon nun hung som pahnia tum som pakhat jet chakin record an nei thalea tum khat chau an tlom ani hei baka hian Liverpool hi English Premier League a season thar an match ma sabera azonin match som pahnih chung chu an tlom talawa tum kwa chakin tum thum ro an neya season som pahnih chung te meu azon zata tlom lo record an nei hi tuntuma hian vongnung zel turin hun tha an neya Enfield ta ngei team name jok mi khwalin season thar an match ma saber an khel don ani English Premier League season thar Matchday khatna match dangte hi naktuk inrini tlaidar nga atangin an khel chun zom dona inrini tlaidar nga Aston Villa le Newcastle in ma chhonin inrini zandar sari le chanvea Brighton le Fulham Sunderland le West Ham Tottenham le Burnley tanin ma chhonanga zandar soma Wolverhampton le Manchester City te in ma chhonin abak zong hi pathiani zan le thotani zana te an khel chun zom don ani English Premier League season thar an tran don baka hian La Liga le League One ate po season thar an tran dona La Liga hian zanin dar som le chanvea Girona le Rayo Vallecano anin ma chhon dona dar khata Villarreal le Real Oviedo anin ma chhon don bok League One zanin zan lai pe dar som panile minute som panga hian season thar match ma saber khelin Rennes le Marseille anin ma chhon don bok ani kan soilan zep to angin prediction po nei thei ani le don ta a tuntruma hian English Premier League Matchday khatna a in khel ngai ven lober Old Trafford a khel tur Manchester United le Arsenal in ma chhon tur hi prediction ti thein kan bua sai le ta a heta hian aring dik van nei berin cheng zanga an hlo thei don ani ain kai hroina criteria sang sang te chu post caption lama kan mu chun zom tura ngai ta ila choklu Facebook page le Instagram account lama te prediction hi nei thein post ani dona lo ngai venta ila tin Facebook lama kan page le Instagram lama kan account te po lo like a lo follow turin kanin som thar le ani